megalayapost.news. Kajing nang peteng banhap jong Islam akaleng ki jaka jong kajela Meghalaya layok banlum kubor baladon ki jingja ki basusi haba arngut ki breu kila duno la jong jingim bat kato kanengut kila mensau na jing bat wa khandau harangkat ki jingja syapen julor ki ying kisem ki ying school ki jing tua surok ba kajing syapen kelem ki post elektrik ki balaja mental alai sengi genti hapo kajela Meghalaya katkum ka kerwo bala pelaj lamba kajing elang ke bekerki balalum do menteri ramba kajela ukanrat ke sangma bat ki deputy commissioner jong ki district welfare kajela layok bani tai halo kijing long jeman jong mariang na kajing ai peteng kijing hap slap kajing he jong eryong pa kajing pom perthat bat ki wei balawan lam ya kajing duai ki mensim breu kijing julor ya kijing dot jing em ki paiba kijing school kajing thut ha kajing sam boarding bat kajing slium hakeleng ki jaka jong jala Meghalaya lengba kan kijing elang layok ru ya khaipot balawan ra da u Sanjay Goyal IAS Commissioner and Secretary Katanat Revenue and Disaster Management katkum kajing olum khaipot kulum naki district welfare jong jala hakabala kedau bakaladon kajing ja ke basusi hakini kilai sengi balaban kajing thut hakabol mariang na kajing hap jong slap kajing tua khendo hakaba arngut kila duno ialah kajong jingem balaingut kila mensau hakijing tua khendo bat ngam jelop kibalaja hapok ka East Sales District kane ka khaipot kelai turu bakini kibala khalano atip kerteng kum kakong kloslia kharkongor sanpos nam kerta nakasnong lum kentung ka bahap hapok ka laikro khat asnong block East Sales District kabala khalat na kajing tua khendo bat uipat balatip kerteng kum usambor lang tariang live sans nam kerta nakasnong mau bena Pomlakrai East Sales District ubala khlat nakadaw kajing ngap jelop bat kumbala ingut kila mensau hakijingja kibalaja nakijing thut jong kamai mariang Cusyuro ke khaipot kelai thu bahkini kilai sengi bala thut ke mariang kila don kijingja hakabalai tili kijing school bat ki khat artli kijing breu kila syapun julor kuntubru kijing julor ke belakta ya pelat art santri kisnong hakaba palat siajar art pelaingut kinong sosnong kila syakta baru ki wei kijing tei kibala syapun julor nakane khaipot ki district ki bala syakta jur ki kuntup ya ka East Sales District ka Riboy District ka West Garo Hills District South West Garo Hills District ka East Jantia Hills District ka Eastern West Kasil District bat ka West Jantia Hills District megalayapost.news.